Salibonani babukeli labalaleli, sisamukelana kusifundo salamhlanje. Kusifundo sigqiba ikota lona leli. Okhulumayo nguRuben Ngwenya. Nzacela abafundisi engilabo baziveze ukubana bangobani. Siyabonga, salibonani balaleli, salibonani babukeli. Mina igama lami ngumfundisi uVictor Z Ncube. Salibonani bathandekayo. Siyahlangana njalo kulesi sifundo salamhlanje esokugqiba kwekota njengalokho esechilo omunye wethu oyokhuluma lani ngalesi sikhathi ngumfundisi uJiyelelo. Salibonani bathandekayo, balaleli nababukeli endaweni zonke. Sisamukelana njalo kulesi sifundo olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Ngizanxusa ukubana sibe lomthandazo nxa siqala lesi sifundo. Bakothandekayo sezulwini, siyakubonga umusa wakho lothando lwakho kusiqhuba lokusigcina alibana besisungula sifunda ikota yesibili kusukela ekuqaleni. Namhlanje sisesifundweni sokugqiba le ikota yesibili. Sinxusa ubukhona bakho nomoya wengcwele ubana usichasisele alibana siyakuxoxa lesi sifundo ukuze sibe lomutsho ezimpilweni zethu. Sisize umuntu munye ngamunye, umlaleli lombukeli. Sicela ukubana usithungamele ngalesi sikhathi. NgoJesu umsindisi yakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga balaleli lababukeli. Isifundo sethu lamhlanje silesihloko esithi imfanekiso ekhomba ukuphela. Imfanekiso ekhomba ukuphela. Singakangeni kusifundo salamhlanje mfundisi Khumalo. Sibelo hambo lude sisukusela ikota liqala lamhlanje siyaliphetha. Kuyini esikubambile? Kuyini uNkulunkulu obona ngani ubefisa ukuthi sikunanzelele esingasuka sikubambile kwenzela ukuthi singasigqiba sibe kwazi lapho esiqalisele khona lokuthi siphathiseka kanjani? Siyabonga Elder Ngwenya. Siza kunanzelela abalaleli kulesi sifundo kumbe ikota leyi yesibili uThixo bekhangelele ukubana sifunde kabanzi ngemifanekiso, sifunde kabanzi njalo langendlela iprofesi echasiswa ngayo. Kanti njalo kunengi esingakufunda kakhulu siqathanisa okwenzakala endulo, siqathanisa lalokho kuzakwenzakala ensukwini zokucina. So ngamafitshane ikota leyi ibisincedisa ukubana sifunde okunengi ngezizwe, sifunde okunengi la ngokuthunywa kwabaprofeti. So konke lokhuyana kuyasincedisa ke ukuthi nxa sesikubonile kuyini thina uThixo asigcinele khona khathesi, usithumile yini thina khathesi uNkulunkulu njengalokho wabiza uAbraham ngokunye sihlangane lakho kuleli kota. So esikufundileyo ke ukuthi lathi sithunyiwe, kanti njalo esikufundileyo ukuthi lokho kulotshiweyo ngeprofesi kuzagcwaliseka soze kuchaye eceleni njengalokho okwenzakalayo ekuqaliseni. Ingazi umfundisi umlilo enxenye ngagcwalisa njengalokho usechilo ukubana isifundo zekota lonke bezikhangele ngemifanekiso okukhomba ukubana umhlaba lo uya ngaphi uvela ngaphi. Ngelamhlanje ibale sechilo sikhangela umfanekiso yokugcina eyokuphetha isifundo sethu. Lapho esahlangana khona lo mprofeti uJona ethunywa eNiniva. Sihlangane lokuwa kweBhabhiloni. Konke lokhwana kuzasincedisa abana sibone ubana ngitsho lesiphetho salo mhlaba simi kanjani. Siyabonga. Sibalele khonapho mfundisi indinyana ethokozwa ngekhanda uJona 1 verse 9. Incwadi kaJona chapter 1 verse 9 ibala kanje. Waphendula wathi, ngingumHebheru ngokukhonza uJehova, uNkulunkulu wasezulwini owenza ulwandle kanye nomhlabathi. Umuntu ozaziyo lo ukuthi ungubani. Ngingazi ubalalela ukubukela ukuthi kambe uma ungabuzwa wena ukuthi ungubani
ungaziveza njani simbona eziveza kwakho sokunomo njani la ngoba anti sikhangele uJona na usihlangana la esekhuluma lamazwi kwase kutheni ngoba sinanzile ukuthi isifundo sethu esaliviki sikhangele sizama ukuthi sibuyele futhi kunjongo esifundo sethu esikhangele khona ukuthi kanti izehlakalo ezenzekele izolo iziprofeti zayizolo ezizaziphinda futhi kusasa ziveza kuphela kusasa kwase kutheni lapha futhi sinqo singananzelela ibhuku likaJona lona ngokwalo singalifaka sithi narrative prophecy. Okay. Lapho esithola kuyisiprophecy siyisiprophet kodwa nxa usikhangele izinto lezehlakalo ezenzakalayo ngalesi sikhathi. So uJona uyathunywa lapha ubiziwe uthunywa kuba aye ngaphi? Aye eNiniva. iNiniva ayaziyo ububi bayo lengozi funa futhi yayingamehlela yena ngokwakhe. Isimanga ukuthi lapha yena esithunywa sikaNkulunkulu ubalekela uNkulunkulu. Njalo lapha abaleka khona uya ku opposite direction ngoba iTarshish le Nineve kwakuyi opposite direction. Okuyikuthi kwakule agency isiqubu kwakufanele ahambe ngaso ngoba kwakule ngozi yokuchithwa kweNinive. Kodwa ngokubaleka esuka lapha khona esiya eTarshish ungezelela umango ake sithi nxa bekuzawuthi suka ke lapho khona kuyelani isikhathi besiza kuba isikhathi eside kodwa ke sithola ukuthi nxa ebaleka la ngoba nxa sokusefa uverse 9 lapha simthola eseye phansi uya phansi uyeJopha uya phansi uyangena emkhunjini uya phansi konke nxa ebalekela uNkulunkulu uya phansi to the point ukuthi lapha uyabamdiscover ukuthi uhlupho lungaphi lulapha ahlaziveza ukuthi hayi uhlupho yimina ke ngilobudlelwano loNkulunkulu ngimhebheru mina ngilobudlelwano loNkulunkulu enguthunyiweyo yimi engenza kube lohlupho ngaphi la so ngimbona ese give up ukuthi hayi uNkulunkulu kuyenza kwenza kodwa kibo futhi lethi message uthi lo engihamba ngaye umdali. So already even engakafuna ukuthi aphoselwele uhlathi ngcono ngichiya udaba luqalisile la mina ngikhonza uNkulunkulu umdali. Lo wamanzi wona la nganginya bona ukuthi angenzani ngawo. Uhlafakazi nxa ngikuzwa kuhle uhlafakazi ngoba vele wawumulitha ifakazi. Yes. Usihlaqalisela lapha ekubalekeni isihlaqalisa lapha. Right sisibambele khonapho ubulo kunye khoma. Hayi bengivele ihlezi khomba verse 9 ukuthi uJona wayemazi la nxa wayebaleka kodwa wayemazi uNkulunkulu njalo hlamphawuli ukuthi uNkulunkulu owadala izulu lomhlaba. So ngalesana sikhathi kwakulabo uNkulunkulu abaningi ikuzananzela ukuthi even noma base besenza inkatho leyana base bezamile ukudinga ukuthi uNkulunkulu babo babancedise kulowo mumo babona ukuthi kuyehlula. So yikho seveza ukuthi hayi mina ngikhonza uNkulunkulu owenza izulu lomhlaba. La nxa bebaningi uNkulunkulu ababekhona ngalesi sikhathi sikaJona but uJona ukwenza kube clear ukuthi uNkulunkulu amkhonzayo kuphi andi bamtholelele bathi walala umumo unje iviyaje. Yes esikukhangelayo njalo ukuthi laba bantu basebezamile izithixo zabo zonke njengalokho umhlaba ukholwa izithixo ezehlukeneyo. Nxa basebezamile izithixo zabo zonke uveza inkulumo ebalulekileyo eqhakathekileyo empilweni yethu njengamaKristu ngoba umbuzo omkhulu ngokuthi ukhonza abantu nguphi uNkulunkulu mele kanjani akhonzwe. Walo mbuzo omkhulu umbuzo esitokhe silawo up to the end kwesikhathi umbuzo ukuthi waqala khona lezulwini uSathane edeclare ukuthi la akhonzwe la. Nxa siya kuSambulo ngo14 siyananza ukuthi yena uSambulo 14 usibizela kukhonza yena uNkulunkulu wadala izwe kanjani lomhlaba nemithombo yamanzi. Lezi zinto ngasiqathanisa lale indaba sesithi zingenana okunjalo. Yes siyabo okunye okungithathekisayo ukuthi wayelibhuku narrative inetshantsho kulento eyisimanga ngalo vele ibizo likaJona lona lile image ethile
ngoba lona vele licho ukuthi Dove. Original name lithi Yahweh, lithi yona okuyikuthi Dove. Kule element ye speed, isiqubu esikhulu. So ungathola lapha sikhuluma ngesiqubu esiqonda lebizo lalo othunyiweyo okuyikho futhi esikuthola kuSamuel 14 ngithi ingilosi mele ini isithunywa ufanele sihambe ngani ngesiqubu esinjani esikhulu. So ke isinanzelela ukuthi isifundo lapha siphethwa sibili ama-images zona la imfanekiso le ibonakala lanxa lona ibhuku lifakwe i-narrative nature ngoba futhi lo dawu luphethwe ngoluphuthumayo olufuna umuntu onjani olesiqubu khanje ngesiqubu esikhulu kakhulu. Sisibalele isahluko sikaJona esoqala khonapha. Isahluko uJona chapter 1 engisafunda uverse 1 usiya ku3 ithi ilizwi likaNkulunkulu lafika kuJona indodana kaAmithayi lathi hamba uye edolobheni elikhulu laseNiniva uchumayele ngokulisola kakhulu ngokuba ububi balo sebufinyelele kimi. Kodwa uJona wambalekela uJehova waqonda eTashishi wehla waya eJopha lapho afica khona umkhumbi owusiya kuleyo Theku. Esekhuphile imali yokukhwela wangena umkhumbi waqonda eTashishi yena ebalekela uJehova. Bafundisi ubalekela njani uJehova? Uzubhadale le mali. Ubhadale wehle. Umbalekele. Simbalekela njani? Nansi indaba. Ngicela singakayidluli. Uthi sibambele uMathewu khonapha. Ufuna sizibambe indawo sihlanganisa. uMathewu 12 verse 38 kuya ku42. Mfisa ngase sikhangela indaba kaJona bese sihlanganisa lalolo kwakhuluma ngoJesu. Ahlayibale bese sikhombisa. Ibale ke sihle sihlanganisa. uMathewu 12 verse 38 kuya ku42. Kwasekusithi abanye babaFarisi labafundisi bomthetho bathi kuye, mfundisi, sifuna ukubona isiboniso somangaliso esenziwa nguwe. Waphendula wathi, isizukulwane esixhwalileyo lesiphangayo sicela isiboniso somangaliso, kodwa kasikho esizaboniswa ngaphandle kwesiboniso sikamprofeti uJona. NjengoJona owahlala insuku ezintathu lobusuku obuthathu esiswini senhlanzi enkulu, kanjalo indodana yomuntu izahlala insuku ezintathu lobusuku obuthathu emathunjini omhlabathi. Abantu baseNiniva bazakuma kanye lalesi isizukulwane ngosuku lokwahlulela basilahle ngokuba baphenduka bechunyayezwa nguJona, ikanti manje nje omkhulu kulo Jona ukhonapha. Nansi indaba. uJesu ukhuluma labaFarisi befuna izibonakaliso kungithathe kungise kusizukulwane esikiso abafuna ukuthi babone izibonakaliso kunceku zikaNkulunkulu nxa ungazange ubone lesibonakaliso awusiye inceku bayabuza lapha nansi indaba sikhangele uJona uthunywa nguNkulunkulu ubalekela uNkulunkulu uJesu usephinda futhi ethinta leyo ndaba exhumanisa iOld Testament leNew Testament ake siyixoxele ba ukubalekeni lapha iqale khonapho ivele inceku kaNkulunkulu eBhayibhelini iyatsho ukuthi yena ngingaya ngafuna ngibaleke uNkulunkulu ngaye esiqongweni sezintaba laphezulu ukhona ngeke ujele komhlaba onjani ukhona lapho lokho ugcina sokuyuthutha ngoba umhlaba lo ucala kwawo kungokwakhe futhi uphethe itende lesandla ubaleke lokho ekuphethe khona so ungabaleka uthini okwesibili inkumo kaJesu Kristu le ayilethayo ahla cina ukuthi yena omkhulu uJona ulapho uqhathanisa into eqhakathekileyo lapha ukuqotha lethu sizwe lesobala ukuthi uJesu weza bona azedinga abalahlekileyo
uJona wayedibana ayedinga abalahlekileyo baseNingizimu. uJona ngenxa yezono zakhe ucine semathunjini omhlaba. uJesu ngenxa yokufuna ukusilisa izono zomhlaba wonke ucine semathunjini omhlaba. Kodwa mina ngilapha ngikhuluma bani uJona wathi abaningi bayifezisa Kuba hayi mina ngithathekiswa kakhulu yikuthi uJesu ukhotha i-Old Testament. Yes. Refer kuye ku-New Testament. Right. Ukuthi ke isihle sokunanzelele balaleli lababukela ukuthi khona ke i-Old Testament le New Testament kubambene. Kumelanga sifike esigabeni sosithi hayi Old Testament siyadlula. Ngoba nxa kuyikuthi Old Testament siyadlula. Lindaba esithola ku New Testament ngoJona ibingeke yenze ngqondo. Ngoba ngathi njengoJona uJona wankona ungabi. Kuyasomela ubuyele uyefunda ku Old Testament. Yes. Yeah. Mina ke okunye okungithathekisayo kuyabuyela kusihloko sodaba. Yeah. Xa sikhuluma ngemfanekiso. uJona uyabaleka. Yeah. Ngenxa yobubi lobabukhangeleyo. Kodwa ke kumthungamele ukuyalala esiswini senhlanzi ngake 3 days. That's right. Kwakungaba yi1 day. Kwakungaba ngama hours. Kumbe yayingamginya ihliyem. Kodwa khona kukhiyana ukuthi sona isiprofeti sikaJona sinarrative konke esike sakukhuluma. Akukhethe ukuthi phakathi kwento ecacile ukuthi ayasuka lapha yaya la. Kodwa ibe lokuphawula ngesenzo sokufa kaJesu laphana. Right. So ke kungenzeka ukuthi singakunanzelela ukuthi sithunywe ngalesi sikhathi. Kulento okufanele igcwaliseke kithi endizacwaliseka la nxa singabaleka. Yeah. Now khangela la uthi esetholakala lapha uJona sike sakuthinta eqaliseni useziveza inkulumo yakhe lesenzo sakhe ngani kuyaphikisana. Yes. Uthi mina ngumHebheru wamaHebheru owesaba inkosi. Kanti inkosi oyesaba uyibalekela njani fundisi imlilo. Leli balethi oyesaba inkosi isephawula ukuthi hayi njani thina ngibizwa uNkulunkulu. Right. uNkulunkulu kayisozithixo leli ezibizayo. Ibalethi oyesaba uNkulunkulu lisho ukuthi okhonza uNkulunkulu. La nxa ngimbalekela kodwa ngivele mina ngikhonza obani uNkulunkulu owadala izulu lomhlaba ongasozithixo leli ezibizayo lena. Yeah. Ufundisi Khumalo. Mina ngicabanga ukuthi kanti njengoba sike sakuthinta sidlula okwamenza uJona waze wathatha i-risk leyi wakhipha imali wathatha a different direction. Yeah. Kodwa kuveza ukuthi uyamazi kangaka uNkulunkulu kodwa wadala izulu lomhlaba. Kodwa simthola ebaleka. Kuyavela kahle esifundweni lapho ukuthi kwakungekho lula imessage ayemela ayihambise. Ngoba athi ukuthi hayi kuselinsuku ezingu40 liyabhidlizwa kuphela lini. So imessage ayingekho popular le ukuthi uyeyikhuluma ebantwini abavele kusazakala abangababulali uyebatshela ukuthi khona 40 days alikho lini. So bese ngisithi mina njengoba nekhulumela lapha umfundisi kaNcuba sakhuluma kwaphana ohlele isicabangelo ngoElijah anti wabulala abaprofeti abaningi uJezebeli semethusele ngempilo yakhe wabaleka lathi senzana ayiqedisa hayi kakhulu. So bengisithi ukuthi imessage actually yensuku zokucina nxa siyikhangela siyiqathanisa la lokho esikufunda lapha ngaso message epopular engasenza sithandwe ngabantu. Ngoba imessage yokukhuluma ukuthi phumane eBhabhiloni. iBhabhiloni kuyini kukhonzwa kwezithixo lani. Ngoba lapho ukhuluma ngoNkulunkulu owadala izulu lomhlaba uthi ngumprofeti amini kaNkulunkulu owadala izulu lomhlaba engimesabayo kusitsho ukuthi khona engimkhonzayo. So kuyamela ukuthi kuveze kucace ebantwini ukuthi kuloNkulunkulu okumele akhonzwe. Nxa ekhonzwa ukhonzwa nini? Ukhonzwa ngalindlela iBhayibheli ithe ukhonzwe nini? Siyabona indaba ngkhona. So aso message enjani elula yona le. So kuyabe sokudinga ke ukuthi sizidele kubani kuNkulunkulu. Otherwise lathi singazithola sesinjani sesibaleka njengoJona siyigwema imessage leya. Kodwa yiyo kumele itshelwe ini. Ngoba abantu bona ukuthi imessage kaJona singathi thina yayi present truth. Lali liqiniso laleso sikhathi okumele balizwe ukuthi nxa lingaphendukanga
i40 days zidlula liyabhujisa so lathi ke siphiwe iqiniso lalesi sikhathi so akumelanga ukuthi sibe siligwema ngoba yilo elizasindisa umhlaba lelo qiniso otherwise yabalekele thashishe ngikuzwa kuhle mfundisi Khumalo uJona is prophetized that's conditional ngesilungu kwakumele ukuthi kube le nguquko ethile ekhangeleyo eyayingatshintsha imeko kukanti kulesinye isiprophet nesesilaso ngesikhathi sokuphela ilesane sokuthi kumbe baphendukile kumbe kabaphendukanga kodwa isigwebo sinjani siyeza udaba lolu uthinta indaba enkulu nxa ukulanda abantu isilo tshela ukuthi phuma lingamkela uphawu lwesilo somuntu siqambe ngebizo isilo sakhona kulobungozi thilo obukhona singakhangela uJona sithi uJona wayesithutha kasikwenzini lokhu futhi la visit kukhona angithi okunye ngifisa sikunanzelele even sikhuluma ngesiprophet ekugcineni lapho sikhangelele ukuthi nantu uphawu lwesilo phumani kilo iBabylon abantu bami kanti ke at the same time sikhangele i-time of trouble usuzibuza mina ukuthi kade ngiwela ngapi so ke lapha uJona uhlupho ke ayiphakathi kwalo kwakuyikuthi iNineve yayisaziwa as a bloody city kwakuyisigodlo okwaziwayo ukuthi ikufa kuphela but now ulohlupho lokuthi akufanelanga athule so ngingavele ngihambe sengisiyachitheka impilo kabani yami mina engunanzelela ke ngoJona waba reluctant yebo kodwa ke uNkulunkulu wenza ukuthi lokho afuna kwenzakale ngaye ebuthakathakeni so sonke sinje uNkulunkulu lakho ukusebenzisa sibuthakathaka silokwehluleka kwethu umsebenzi wakhe uye njani uyethutsha lamhlanje kasikhulumi ngoJona kusekwehlulekeni kodwa sikhuluma kulokunqoba uJona usenqobile uNkulunkulu senjani usenqobile laso isizwe sesinjani sesikhululwe so ke ngicabanga ukuthi thina asamkeleni uthumo esiluphiweyo singahlutshwa impumela ukuthi iza kumanjani ngoba umlimi unjani uyihleli luyakwazi asibekele khona thina ngokuphuma kukhona esiza kuthola so ke thina sivumeni sisabele ngoba it's a command sibambele khonapho uJona ngo3 verse 5 kusiya ku10 sizwe ukuthi uthini umprofeti lapha kusahluko ngo3 verse 5 kusiya ku10 verse 5 usiya ku10 ithi abantu beNineve babekholwa kuNkulunkulu bamemezela ukuthi kuzilwe ukudla njalo bonke basukela komkhulu kusiya komncinyane bavunula amasaka ilizwi laselifika enkosini yaseNineve yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi yakhulula izingubo zayo zobukhosi yazembathisa isaka yahlala phansi ebhuqwini yase ikhupha isimemezelo eNineve isithi njengomthetho wenkosi lezikhulu zayo abangavunyelwa muntu kumbe izinyamazana imihlambi lezinkomo loba izimvu ukuthi ithinte ulutho oludliwayo makungavunyelwa kudle kumbe kunathe kodwa akuthi umuntu loba izinyamazana kwembathe amasaka thina isizukulwane selamhlanje mfundisi Mlilo nxa ngilohlupho uyabona ngestatus ukuthi ngalungwenya akuhambanga kodwa lapha sithola inkosi ezizweni inanzelela ukuphuthuma kwendaba ngoba kulesuku ezingamachuma amane zase zinilutshwana kulalezo ngoba nti kulesuku ezintathu uJona azidlalise endleleni esiyale wathi sephenduka esesiya lapha athi khona akabhadalanga lutho ngoba uhambo lomfundi lungabhadalo now inkosi sithi ngithole inkomo imbuzi zakho sesibayini kazingaphumi qoka amasaka isigqokisa amasaka sithini nxa sikuxiganisa lamhlanje sikhangeleleni nxa sichumayela sikhangelele ukuthi kube labantu okuzakwenzakala eNineve sithini othi siqalisele lapha ungabuyela kumbali yesizwe sakwaIsrayeli
uNkulunkulu wayethumela ekhuza weIsrayeli ngezona aphindaphinde kodwa balela esoneni. This time uthuma umprofeti wakhe esizweni esingasesikhethiwe esamahedeni ngokwaso. Esivele sikhuluma ngaso ukuthi yena sasibulala singadlala igazi laligeleza emgwaqweni. Now lokho kwaba yisifundo wamile sithi sifundo ngeIsrayeli ukuthi kunjalo khangela nxa ngithula umuntu wami abantu abangangaziyo ukuthi bathatha amanyathelo bani bahle baphenduka bazela ukudla benze yonke into kwakumele ukuthi humble kubathobe inhliziyo abantu bakwaIsrayeli. Lathi uma singananzeleli ngilokho ngizibiza umsabatha ngizibiza umKristu kodwa ngingalandeli izixwayiso zikaNkulunkulu zonke amadwala azokuthatha indawo yamangene eChurch ikhuluma amahedeni. Babukeli labalaleli sihlangana lo uNkulunkulu uyakhuluma. Uthi nxa ekhuluma ngasithi phumani kilo bantu bami kasinjani singedlulwa ngabantu benini ngoba babengabantu abanjengathi bengabantu abalobuthakathaka njengathi kodwa aluba uJehova wayekhuluma abananzela ukuthi izwi lomuntu omdala kabadaliwe liphansi babakwazi ukuthi lokho akuthi lo unjani uza